في كتاب التنزيل وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dawak ngiring sarang-sarang maos kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nenek mami, bapak-bapak, ibu-ibu, sanak, bija, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pelungguh yang kita semua adalah berasal dari Allah, milik Allah, dan pada saatnya kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup semangkin niki sementara sangat terbatas. Waktu, umur, usia pelungguh yang libon dunia sangat terbatas. Karena niki sila tebarang-barang manfaatan. Isi umur sehat pelungguh yang dengan sebagus-bagusnya. Lebih-lebih simangkin bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan seki kewajiban tegawe pada marak 70 kali wajib di bulan lain. Seki pegawaian sunat tegawe pada pahalana marak pegawaian wajib di bulan lain. Sehingga dapat ngiring sarang-sarang tiang mengajak kepada pelungguh senamian isi Ramadan dengan ibadah, dengan ketaatan. Karena usia umur pelungguh tiang belum tentu tebau bedit malek si Ramadan si datang. Nah jadi sendeman tiang iring melepas almarhum sanak pulungguh de bapak pulungguh de tiang niki tebarang-barang. Pertama jadi saksi pulungguh de tiang saksi Allah Subhanahu wa taala lebon dunia. Saksi yang kebagusan almarhum niki. Saksi yang kebaikan almarhum sanak pulungguh de bapak pulungguh de tiang niki. Nunas tiang nunas di pelungguh senamian almarhum bapak tiang niki bagus nggih. Alhamdulillah matur tampiasi. Kedua ya nang umbe-umbe bagus teh, luwihna bagus teh, dinarak manusia sempurna. Ya narak kekurangan sisip khilaf lihna di pelungguh senamian sila teh bareng-bareng maapang. Almarhum sanak pelungguh de bapak pelungguh de tiang niki. Sekali tiang nunas lamun arak pilih salahna tiang wakilina almarhum bapak tiang niki temaaf ya nggih. Si ketelu masalah hutang piutang ya narak si becik tebareng-bareng rida ikhlas. Ana selesai utangnya na becik-becik. Mudah-mudahan dinarak nggih. Mudah-mudahan dinarak selapu teh wah lepas lamun becik lamun kirana beli nah biasa wah inu tiang teh walahang pindah tiba keluarga. Hadirin hadirat, ini mami bapak ibu-ibu sanak bija rahimakumullah. Jadi sila tebareng-bareng merenung, tebareng-bareng mikirang diri teh lamun siwah ninggal dunia ke tedok ayang mudah-mudahan selamat. Dari belum ada tiang sidik maniki ngumbe ke nasib teh. Tebagus-bagus baik. Simbil ketebagusan dua hubungan tebagusan. Pertama hubungan tebareng Allah, kewajiban si wajib tetunayang di larangan dak tegawe. Si kedua hubungan tebareng pada manusia. Muamalah denden zalimin batur, denden nyakitin batur, denden apa yang siken nyak batur ila atau singumbe juga sikirana dek bagus. Leita dek tekewengenu ndak tersampai pihak semeton jarin teh keluarga teh masyarakat teh ngenu. Oke. Nah jadi terakhir bareng-bareng jaga keamanan, ketentraman di segubuk teh karena si makin iki paranet yang masih musibah corona. Mudah-mudahan jelap teh canin tangkat sida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ini sareng-sareng berdoa, mudah-mudahan almarhum sanak pulungguh da bapak pulungguh da tiang niki ninggal dalam iman Islam husnul khatimah. Diteicanin ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala, teluasang kuburna teicanin cahaya teicanin waj'alil jannata maswahu agina teicanin tamu surga bighairi hisab ala hadhihi wa hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah.
Jangan sekali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau negeri sana. Sekali jengkang. Sira ngiring sareng-sareng kita lepas almarhum sanak pulung hoda bapak pulung hoda tiang niki dengan bersama-sama membaca bismillah wa billah wa minallah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa billah wa minallah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa billah wa minallah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah. Allah